راغد حضور پغوگ وزد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگ وزد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا یو حیبت نغند انسان دائی بابا جان یو حیبت نغند انسان دائی بابا جان یو حیبت نغند انسان دائی بابا جان زدارت لو اجازت کلا ورکا وم دروازنا اسرائیل غاڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگا وازد دروازنا اسرائیل غاڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا وائی حضور اجازت ورکڑا فاطمے وائی حضور اجازت ورکڑا فاطمے وائی حضور اجازت ورکڑا فاطمے دہبت نکبتا پپلار یتیم وینا دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگا وازد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا ویا اللہ تجبرائیل دس پیغام ویا اللہ تجبرائیل دس پیغام ویا اللہ تجبرائیل دس پیغام زما امت بنے گا فن رسلو سکوینا دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگا وازد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا یو حیبت نغند انسان دا و بابا جان یو حیبت نغند انسان دا و بابا جان زدارت لو اجازت کلا ورکا وم دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگا وازد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا سمرا مشفق دا خوارا سادا زمونگ رسول سمرا مشفق دا خوارا سادا زمونگ رسول سمرا مشفق دا خوارا سادا زمونگ رسول فزن کدن کی دا عمر کوي سوالونا دروازنا اسرائیل وڑی اجازت فاطمنا روح دینا بی اللہ توڑینا راغد حضور پغوگا وازد دروازنا اسرائیل وڑی اجازت
فاطمه روح دینا بی الله توڑینا روح دینا بی الله توڑی